Hey guys, welcome to Bisaya in Japan. What's that? Yes, you notice my new outfit. No more heart. I'm smoking. And if you can see, oh, gold bracelets. What is that? Yes, I'm a prisoner. As you know, because of the coronavirus, I'll be in my home for 2 weeks. Of course, pwede mo gawas, but rest kayo, gawas-gawas ko. Takdan, penonta lang sakita. Wala nga nila tas balay. Anyway, to start, this is special, actually, kay the Gundam Converge that I will show you guys is the series that made me interested in Gundam. Manang naganahan ko sa kaning mga robot kay tungod ani na series. First ko kita ani gipakita ni sa Philippines pag 1997. Can you guess? It is tanan. Okay, so of all the Converges, ang kanira siya ang DeathScythe mo'y nagamit mag-sight na weapon ng uban kay sword or pusil raman. Mga naka-unique niya. Unya, siya rasay di masud sa kanang murag sudlanan sa luyo. Yeah. Kana siya di masud. Then, ang kaning wing, murag siya gamay compared sa uban na Gundam Converges sa Endless Waltz. If you can see, yung base kay transparent compared sa uban kay kanang black na base tagko mo siya build na pare-pareharam tayo silang size nito. Okay, next up is the HeavyArms and Sandrock. Mura sila pair kay moments na kusog magamit og normal na pusil, Gatling gun, and murag Uzi sa Sandrock. Yeah, please check. Lastly is the Dragon. Among the 5 mobile suits, kani siya ang murag mo stretch ang kamot. Yeah, murag dragon ang kamot mo stretch.
Pero of course, sa kanila model, Gundam Converge, display ra siya. Marasag pang tabletop figure. So, dili mo stretch. Okay, muna siya ang Endless Waltz na GundamWing. So, good sa Dragon, Sandrock, GundamWing, HeavyArms. Yeah, ang DeathScythe. Thank you for watching the video, guys. See you on my next video.